kaže Bog, braće i sestre. Ja sam Ivan Stilić, kao što je čuli, poslednje ekonomske organizacije Srbije od Srbe iz Mare i Crne Gore. I da svim članovima i svim Srbima čestitam Bogoslavu, da se nam je odvršio, da ismalim se molitvama Bogu Gospodu, ovoga našem narodu, da se obnovi stara Raška i stara Srbija. Mi postojimo već 3 godine. 2 godine virtualno, preko interneta, niko nije znao, ako mogli smo 8 porodica preko 13.000 € na porodic i poštenji veru u tome da možemo pomoći porodice da imaju gotovi više veće. Pomažemo i sad, kako znamo i imamo. A danas sa gospodinom Vučićevićem je veoma značajno i veoma važno, jer hoćemo da razvijemo solidarizaciju Stara Raška, da sve porodice koji imaju gotovi više većinih dosta nastavimo na prostoru Stare Raške. Ne može da gleda praznu državu, praznu odgodu. Hoće da gleda punu državu, punu lasta, punu mlada dete. Mi se borimo to da uradimo i naša saradnja će biti veoma podobna, jer imamo u zadnjih mesec dana skoro 1000 članova koji su se podigli. Naša organizacija napravila revoluciju u dijaspori. Ima nas u Kanadi, ima nas u Švedskoj, u Velikoj Britaniji, ja sam iz Crne Gore, a dio Raške oblasti u Crne Gori, tako da to spaja i Srbiju i Crnu Goru. I zato želim sve najbolje Staroj Raškoj, svim Srbima u Raškoj oblasti, da radimo na tome da stvorimo pravu Staru Rašku, da bude više rast, a mnogo manje